Ndabose ndabaramukije mujya mwungukira kuri YouTube yanjye Imana ibahezagire bene wacu ngumya muvuze ubutumwa banaje kuva kuri YouTube Imana ibahezagire reka mbanze senye tuzanye muri icyo tuganira Mana akiri mu ijuru ndakoretse ahantu Uwiteka nyinga Mana uhumanure Mana uhumana nawe kanwa kanje kagiye kwigisha abantu reka Mana icyo nze kuvuga cyose Mana mvugishwa na Mwuka Wera Mana oneshereze kandi Mana amatwi azumva amajambo azumvishwa nawe ntaba ari ngewe Mana Israheli Umwuka Wera agenda bayobore abumvisha amajambo Mana bumve icyo shaka kugira ngo ndabigishe gusanye ubuzima bwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Bene wacu nongeye kandi kubaramutsa Imana ibahezagire natwe duhezagirane bene wacu hantu nyirango tuvugane ku bantu bajya bumviza amajambo uvuga ariko nukuri Imana igiye dutabara kiri jambo ngiye mbaje kwigisha hari aho riba ryankuye nanjye cyangwa aricyo riba ryanyigishije ijambo ry'Imana ariko nkaba natumwe muri hostel ngo abantu yatangira 10 kandi banihana none se tuzaze musaraba niba ariko Imana yambwiye ngo zo kubwira abantu bakira gihugu hari umugambi ifise cyangwa se yenda hari kibona kitagenda neza ku bantu batuye mu kino gihugu ariko ntiyuje nuko nundi handi hose wariho wose ahari yatarigira 10 kandi akanihana kuko kigira 10 ntago abantu bakigisha bari nkaho bagikuye mu byagezwe ikigira 10 harimwe abakozi Imana bagikuye mu byagezwe kandi cyaritswe muri ariko ubungubu ntabwo kigwa kigishwa kandi n'abantu barabivuyemo umenga ngo amandiko yaratituwe tuzaze busaraba Imana tugirire neza none kugira ngo Imana ntume ngo mbwira abantu ngo bihane kandi atagira 10 hari impamvu bene wacu bantu mutuye mu kino gihugu mwamuvuri muvuga n'uwabatanarwumva yabwira n'abandi Imana yamwe ngumye mutagira 10 tuzaze busaraba nta rushengero fise ngo nimudakibasaba aho ya ariko mu gitangiye mubona gikwiye gutangwa kigira 10 Imana yagikeneye ukora mu mushahara wawe uhembwa kubakuza n'abatoya guhera ku myaka 20 umwana wari wese ukora akazi mu nzu ushaka muri n'abandi 10 mu nzu mwese muteza gukora ikigira 10 ku mushahara mwahembwe shitaze musaraba ntawe ndimo ndagisaba ngewe hoya ko murabona ko ngewe ntarushengero ngira yewe n'abana bifite urushengero mwakuvuga ngo ni yenda ni inzara ituma avugisha ikigira 10 ariko hoya Imana namwe ngo ndabigisha kugitanga ariko iyo abamwari muzi akamaro k'ikigira 10 mwagitaze shitaze musaraba ikigira 10 ni nka kwa kundi utagura imodoka kujya gura imodoka ntwishyire muri sorance ni nkuko ububayeho udatangira 10 urya muntu ugura imodoka ntandikishe muri sorance wajya tanga ibitiza gutangwa sorance y'imodoka umva nirwo rwa hafi iyo ufise imodoka ukagitwa mibarabara utaya sorance urya n'urupfu ubufise n'urupfu bawitunge wowe mwenyewe bakugonza cyangwa ukagonga uhura n'ingorane ariko yagiye muri sorance hari ikintu hari akarusho none ikigira 10 nacyo rero urugero bahari ruri hafi ni nka sorance ku Mana kigira ikintu kitumarira shitaze musaraba kigira 10 hari ibyo kidukingira haba mu rubyaro rwacu haba mu tuzi dukora
haba mu bidandazwa nk'aba badandaza inshuti zawe z'umusaraba, abantu badandaza baba bafise amahera bagiye mu bucuruzi tutagira 10 nukuri ndakurahiriye bantu b'Imana abenshi bakunda guhomba, abenshi bakunda guhomba inshuti zawe z'umusaraba. Imana ntibiri kubigenza, wa mutungo wawe ukagupfira ubusa. Ubucuruzi budatangwamo kigira 10 nka kwa kundi ubutunzi imodoka itanditswe muri sirasi. Inani akazi ukora ntugatange kigira 10, ako kazi ndikaramba inshuti z'umusaraba, ntabo karamba. None cyagira 10 butanze nicyo kikubera urukingo mu bana, kuri nawe nicyo kikubera urukingo mu barabara, ku modoka baguze nicyo kikubera urukingo mu bana byaye inshuti z'umusaraba. Abana bacu tubyaye cyakigira 10 kiduza n'Imana, cyakigira 10 ukagitanga wihanye inshuti z'umusaraba, apana kwikurayo nanjye bambone hoya, cyaje ukagitanga wihanye cyagigimaze inshuti z'umusaraba. Hari muri Bibiliya urebyeho aheshi bene byanditsemwo, ariko haje nyine abigira abahinga bazi gusoma Bibiliya data wanje bayize bayimenyereye bazi gusigura, nibo baza bakababwira ngo ntakigira 10 cyanditse muri Bibiliya ngo n'Imana ntibyemera mw'abantu b'Imana mwe. Ngiye Imana narakinnye muri Australia ngiye mbwira abantu bagitange aho. Rero se hano umuntu uze twaza ngo ntabizi kandi ariko Imana yantumye iyo mba nafise ishengero bakuvuga ngo namara nshaka kwirira, ariko hoya Imana tugire neza. Rero kandi ndanababwire hari igihe kimwe nandafashe ingingo yo kujya mfata kigira 10 ngo nzangiha aboro abo mbona batameze neza. Imana yarabimbujije kandi n'abandi babigira batabizi. Imana yambwiye kigira 10 ni ikiwe nicyo guhabwa umukozi w'Imana ngaba mu rushengero, nk'abakozi b'Imana bagarushengero ngo niba njashaka guheza kugira mfasha singanye nkora mu kigira 10 kiwe, nje fata kigira 10 kiwe gitange mu rushengero. None nshaka kugira ngo mfasha ngo ndafashe ku ruhande cyaje ngo kigira 10 ngo gifashishe umuntu ngo ntabwo ari we bampereje ngo bampa ujya muri nshaka gufasha. Wowe uragitanga ishengero ryonyine rigashaka kuri dikigira, wowe ntibabiki kureba batanga bayina gusengera bagwizagira, wowe ugataha ibya mahera azakora mu nyuma cyane bari amahera ni bari cyo batanze ni bari impene ni bari inka cyane bari huzu bari iki ubitaze mu kigira 10, wowe ibyo icyo bizakora wowe ntibabikureba babirya ntibikureba wowe. Akazi gawe wakoze ikimana igomba, abo bana nabo ni bakosha nabi cyangwa ibyo bataze bakigusha nabi ibyo ntibikureba. Bicana nyanda gweshe tuzanye n'umusaraba, ndarizi ngo amera nzanye nyaha uwo shaka uwo mbona ko agowe nyamuheze. Imana iza kubimbuza rero kandi bibira n'abandi ngo n'abandi babyumvireho. Kigira 10 cyo gufasha umuntu ugatanga umushinyo bakoresha ngero bakashaka kuntu babigira. Batugira neza inshuti z'umusaraba, ejo nzavuze kigira 10 ngo gwagifashije mu muntu ngo wakera wahejeje hoya. Ngiye Imana nasobanuriye hari ugufasha umuntu no gutangira 10 ngo ntawe bihuriye. Rero none namwe niba ari nubikora ntazongeshe z'umusaraba nukuri gusa ntawe byandikwa. Imana tugire neza aya dusoma ahantu bantu Imana ni muri Yesu wa 2. Ndagera mbira abantu inshuti z'umusaraba, abantu banyumva cyangwa abantu bambona cyangwa abantu bananzi twaba twagize kubana. Imana idutabara inshuti z'umusaraba, yemwe abantu batwisi bantu bari mu bigo bitandukanye ni mwana inshuti z'umusaraba. Cyo turahura n'ingorane nyinshi nibaza bava ku byaha twakoze mba tuba inshuti z'umusaraba. Turahura n'ingorane zivyo ku byaha turimo turakora cyangwa twakoze. Gusa turimo turaboroga, Imana yatwibagiwe, Imana yadutaye, Imana ntitubona na kumbi ni irimira duhana mu byo butandukanye kubera ibyaha inshuti z'umusaraba. Ariko iyo duhura n'ingorane ntitubaza ngo nibyo by'ibyaha ntabwo turimo turabyibaza ko hoya.
iyo duhuye n'ingorane usanga turimo turatanana mu mitwe, uyu n'uzizazanye ingorane n'uzanye none nakubise ibyo n'igihano kirimo inshuti z'umusaraba. Nkabwira abantu bantu mutuye isi, inshuti z'umusaraba n'imihane yemwe we bantu b'Imana, buri wese arazi uko ahagaze. Ni ukuri natwe twese twari abanyabyaha inshuti z'umusaraba, aho igihe cyageze dufata ingingo dusaba Imana imbabazi. Imana yatubara inshuti z'umusaraba, yego ngo ntabyera ngo de, kandi nyine ntitwakwera nk'uko Imana iba ibishatse ijana ntibikunda nyine, ariko se tukagerageza tukihana bene wacu ibyaha. Ni ukuri inshuti z'umusaraba, umuntu nturinde ngo uzihane ejo, kuko ntabwo uzi ko ejo uzashyika. Bantu b'Imana ngo bahamba inshuti z'umusaraba, namwe murabibona. Yesu ataraza urupfu ruraza rukadutwara inshuti z'umusaraba, ko nimwihane. Kandi ngenda babwire rero, hari abantu badashaka kumva ubutumwa, ngo nkurya nawe yari indaya, nkurya yari umugore w'abaki, nkurya cyari gisuma, nkurya yari umunywi w'inzoga, nkurya se ngo n'Imana yabuze icyo ikora, mbega ngo yabuze abakozi. Imana itubabare inshuti z'umusaraba. Reka rero mwumve uyu muntu wagiriwe neza, kandi ku ntango akazi yakoraga n'akazi kagayitse. Inshuti z'umusaraba, ibyo ukora abantu barabizi. Niba nta ugufunga, niba nta muntu ukurega, cyane n'Imana ikureka ukayibamo, ariko umwuga ukorera wose. Ariko se ni ukuri iyo wihannye Imana irenzaho. Bantu b'Imana yemwe we, iyo wihannye Imana irenzaho ikakubabarira, ayigira amahirwe ukava mu inosi waramaze kubabarirwa, ejo ukazaronka ubugingo kuruta urya wiyemera ngo nge ndi umukristo, ngo ndi uwa Yesu nzokwama ndiwe mu gihe cyose gushyira gupfa. Imana rero tubare inshuti z'umusaraba, kuba mu byaha siko kubipfiramo. Igihe cyagira kukita gashya uvuga ati aho nagacumuriye, ahubwo nagakoreye ibyaha ntacyo nungutse, reka noneho rero mfata ingingo nihane. None gufata ingingo tukihana inshuti z'umusaraba bibandanije iki bene wacu? Mbwira nk'umuntu, nk'abantu abava bakajya, kuko si ubwo si babiri sindi 10 sindi 20, abantu abava bakagera bazi ko bangirira nabi. Kuva nashikara muri Australia, iyi ni imyaka 3 iraburaho amezi 4 ngame 3 here. None nguyu muntu urimo arangira nabi kweri, akaba arimo arasenga avuga ngo Mana wampeweshejwe n'iki, akora akirengagiza ibyo ankorera, cyangwa se akirengagiza n'ibyo akorera uwundi. Tuzaze umusaraba, mbere ubaza Imana ngo mbega Mana wampeweshejwe n'iki, banza bibaze mbese urya weho ugira kurya, weho nta ruhu afise nk'urwawe, ntiyabumbe mu ibumba nawe wabumbwemo. Imana rero tugire neza inshuti z'umusaraba. Katubwire rero uyu mugore wagiriwe neza yakoze ikintu kimwe gusa gituma n'Imana imurokora mu magorwa abandi bahuye nayo. Uyu mugore haravuze ngo Yesu wa kabiri, tuzaganyiza umusaraba. Yesu wa kabiri haravuze ngo Rahabu ahisha abatasi. Aha murabazi mw'abantu mwe, yari umugore w'umusambanyi, kandi iryo zina yararyemanze, ntabwo ameze nk'abakozi b'Imana b'iki gihe. Kuba witwa ko umukozi w'Imana kandi atari Imana ukorera. Ariko uyu mugore weho akazi yakoraga kari kazwi, akazi yakoraga kari kazwi, ntabwo yanyegeje ingeso ziwe. Tuzaganyiza umusaraba. Yesu wa kabiri, uyu mugore Rahabu ngo yari maraya, siko tuvuga, yari maraya, kandi akazi naho yagakoraga abantu bose bari bazi ko ari umwuga agira, ariko ahisha abatasi. Yewe na bene Gisagara barabimenya ko yabahisha, kandi bari babonye abo batasi ukuntu yashize mu nzu, ariko barabarunda barababura.
iyi Mana yiwe iyo mwijurira mutabara babatasi ntibabaronka kuko iyo bakibaronka nyine bari kumwicana nabibo bose. Tuzaze musira abantu murahazi nibwo nasoma muve ku murongo wa mbere umushike ku murongo wa 15 cyangwa se yenda hose marangize ko namajambo macya cyane namajambo 40 mwaharangiza utahazi ukuntu uyu mugore yari maraya. Yosuwa 2 iva kuri mushike 24 niyo mirongo iri aho ngaho. None cyo tuzaze musaraba Imana imwiruka ku kanyuma bantu Imana. Ubu rero amuri kwa gusenga Imana mukuri mu mpwemu ahubwo mukirwa mwagiza abantu ingeso bakora kandi nawe yenda nawe nabyo ukora ntutungana Imana tuzaze musaraba. None bene wacu ko mubona ibyaha by'abandi ibyanyu byoho abandi ntibayibona. Uyu mugore arokura umuryango wose baramuhemba kuko bahananye indagano ati igitumye ndabahisha. Namajambo meza cyane aryoshye kandi anabereye kumva namajambo meza cyane n'ukuri handa avuga ngo igituma ndabahisha n'igitumye iki gihugu iki gisagara cyabahinda umushyitsi ati ubwoba bwatwishe twumvisha iby'Imana yanyu yabakoreye igihe mwavuga muri Egiputa ukuntu Imana ngo yakamije ikiyaga gitukura ngo muje ku musozi kandi ikindi cyaduteye ubwoba ukuntu Imana ngo yimiriye amazi ya Yorodani bahinzira murarengana icyo kindi cyaduteye ubwoba. Niyo mpamvu rero abantu bari mu gisagara babonye ngo bashye ubwoba babona ko nta kindi kibazanye ari kutwica. None rero gutera uko nabarengeye nimwagira amahirwe mugashika amahoro nimwagaruka gutera igihugu kuko ndazi ko nta kindi kibazanye nugonye abantu bari mu gihugu ngiye muzantabara n'umuryango wanjye barabimwemerera tuzaze musaraba atubuku ukuntu utugejeje akaba benanye batatubonye natwe tuzakugirira neza bavuga ukuntu bazabigenza bantu b'Imana kwere ahantu murahasi mwabantu mwe kwere. Umugore w'abantu ntwari ku kanyuma kandi atwaga maraya bava mu gihugu baramusuzuguraga ko nta kintu yari amazi kumara sumwa mwokanyagwa mwe n'ukuri bantu b'Imana nyine n'abantu nk'abafise umwuga akaba aribo babona ko aribo bacungiye ubuzima n'ukuri n'ibihane basenye Imana izabahindura amateka. Uwo mwuga warugayitse yakoraga ariko ukanyuma akora igikorwa kirokura umuryango wose bise nyina basaza biwe nuko babwe umuntu ari umuryango wawe wose babe hafi ntibajarajare utaramuka akava mu nzu tuzakubatora ibyo biramureba amaraso yiwe ntabwo azadukora ko ariko ukuntu bikoze natwe umuryango wa tuzawutabara. None tuzaze umusaraba kwihana bidutwaye iki tuzaze umusaraba ese umaze kubona ko wacumiye bityo tudasaba Imana imbabazi ese ko beke tubona ibyaha by'abandi ibyacu ntitore ko Imana ibibona iyo matugenza tuzaze umusaraba n'ukuri ahantu n'ukuri habagire neza n'ukuri kutagaye umuntu niba ukumbona none siko je bizaba bimeze ejo hanjye ashaka guhindurwa nkaba umuntu muzima wowe ukicariye ku idini ukicariye ku moko ukicariye ku idini Imana tugire neza nabwo cyo tuzaze umusaraba uwagirwa ubu akazumva mvuga yakwihana kandi mureke kugaya umuntu kwisura mureke kugayira umuntu ubwoko arimwo mureke kugayira umuntu ngo akazakora maraya akiza umuryango wiwe. None abatari bo ntibahonye Imana tugire neza Imana dutabare tuzaze umusaraba nimukizwe nyewe ndangirija Mana aciri mu ijuru. Reka amajambo uyu Yosuwa 2 atugirira ikimazi Uwiteka Nyir'ingabo Mana ny'ijuru natwe tugira umutima wo kuba intwari nk'uyu mugore naho afise izina rigayitse ariko yakoze ikintu kimwe kizima Mana wamwibukiye ko. Reka rero natwe Mana mu byo dukora Uwiteka tuye twigaya cyangwa tusaba ikigongwe kuko uragitanga uracyatanga imbabazi Mana
cyakuceke kuntera imbabazi. Reka abantu bajya bavuza amajambo ubagira ikigongwe nanjye kandi ngira ikigongwe kandi bazigana kandi umpamana no jumuhezagira. Sabize Yesu Kristo umwami wacu, amen.